Garbizu, Ibon Salaberri, Iraia Ongai eta Jora Dorai gara, bigarren batxilergoko ikasleak. 3 hilabetez Oladaseko zahar-egoitzara joan ginen, adineko 4 pertsonekin denbora pasatzera. Hasieran, astean 2 egun geunden, eta denbora pasa ahala 3 egun haiekin igarotzera pasatu genuen. Gure helburua honakoa zen, ea adineko pertsonen bizi kalitatean, batez ere emozionalki, eragina zuen gazteekin egotea. Gurekin egondako agureak oso ezberdinak ziren haien artean, bakoitza egoera eta bizipen ezberdinekin. Sois fabuloso, porque en general tú sales a la calle y es otro mundo. Vosotros habéis entrado aquí pensando que ibais a encontrar ángeles, pero no, somos gente vieja, mayor, más buenos y menos buenos, pero somos mayores. Pero os queremos mucho. Gure proiektuak fruituak izango zituela ziurtatzeko, agureak 2 taldetan sailkatu genituen. Lehen taldearekin pasatu genituen 3 hilabete hauek ekintzak egiten, eta bigarren taldearekin ez genuen denborarik partekatzen. 2 taldeak alderatzeko test berdinak egin genizkien, bai hasieran eta bai amaieran. Pues cambiaría estar más tiempo con la gente joven como vosotros. A mí lo que me extraña es que vosotros estéis contentos con nosotros, que somos mayores. La pena que se va a terminar. Hasieran erronka bezala ikusi genuen arren, denborarekin harreman estual sortu dugu agureekin. Gizartean horrelako ekimen gehiago sustatu beharko liratekeela uste dugu. Belaunaldien arteko harremanak indartzeko eta adineko pertsonen isolamendua saihesteko. Porque se aprende mucho con los jóvenes y estamos muy a gusto con vosotros. Pues lo que más me sorprendió fue la esa que tenías con todos los mayores, con los 4 mayores que hemos estado aquí. Porque somos maravillosos, ¿no? Somos maravillosos, sí. Bueno, pero el Estival proyecto es una palabra. Sí. Bravo. Ya está. Recordar que cuando era yo también he sido joven, ¿eh? No crees que yo toda la vida he sido así. Eso no lo pensáis, todos hemos sido como vosotros. Proiektu hau aurrera eramateko ospitaletako geriatriako zuzendariarekin egon ginen harremanetan. Hark lagundu zigun testekin eta burututako ekintzekin, eta edozein zalantza genuenean hari idazten genion. Handik asko ikasi dugu eta esperientzia berri bat bizi izan dugu. Horrez gain, agurek adierazi ziguten esperientzia oso atsegina izan zela haientzat ere, eta gure bisiten zain egoten ziren.